Ayo lek. Akhirnya untuk nilai lek. Wes. Iwak mana lek. Ayo lek unggah ke lek gede lek. Oh, gede tenan cah. Wah. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, listen that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nah, ini kan motor saya parkir sini. Kita turunnya lewat sini boleh. Kita kasih tahu mana yo? Oh sana. Tuh patahannya 8 volt ini ya. Kita turun ini. Wah ini habis hujan ini. Jalannya agak becek. Bismillah, semoga aja nanti haup. Soalnya kalau habis hujan itu mitos sih WKO itu agak sulit bolo. Tapi ya wes walau alam. Bismillah. Waduh loh, bener toh, ini licin sekali. Ya ampun. Aduh, hampir jatuh loh. Gak pakai sendal aku, gak pakai sepatu soalnya. Aduh. Pokoknya nurut jalan ini aja ya. Nurut jalan ini nanti langsung udah nyampe spot nanti. Lah, ini ketemu jalan setapak, 2 jalan setapak ya bro. Sana bisa spot juga spot, jalan setapak ini juga. Coba saya tak yang sini, nanti biar lek gendoan nih Pak, panggil aja lah. Saya disuruh duluan, nyemplung duluan, dan ini saya sendiri mendekar bolo, nggak ada temen nih. Yes, pokoknya wani. Loh, udah nyampe spot. Loh, spotnya mendung bolo. Yo, gimana ya? Kau gak hujan. Sampai spot. Oh, banyak beranjangnya tekan kono. Mantap pakai bolo, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mancing semua. Ini saya mancing lagi di WKO. Kali saya mengulang di spot pacuan kuda bolo. Dan tak sengaja ketemu Pak Yanto lagi. Yo di sana. Pak Yanto yang dulu. Ini sengaja saya pakai 2 tekek bolo. Mau dalang dulu biar cepat ikan makan ya. Kalian udah ikan makan, kita pakai 1 joran saja. Nah ini kan saya kencanan sama gentongan iwak. Rencanakan ke
wana wisata loh. Nah semalam itu tak konfirmasi Kak WA itu malah ngajak ke sini. Soalnya orangnya kemarin di sini dapat gede-gede sama lek Prima Fishing. Ya udahlah aku manut. Katanya di sini dapat gede-gede. Tapi ya emang di posting gede-gede kan nih. 7 jarinya ada yang naik. 5 jari banyak. 4 jari banyak. Nah ini semoga aja nanti ya di sini hoki saya. Moga-moga jat. Tapi titik saya nggak tahu. Ya ini saya titik di serompotan dulu aja. Kalau titik elek gendongan Pak saya nggak tahu di mana. Yes, pakai nanti kalau dia nyusul biar panggil-panggil. Oke. Kita mancing dulu. Saja ada hoki di sini. Nanti kalau Pak Yanto jadi ya mendel wae ora resiko. Ya mendel ya resiko wis genah. Wis genah mulai nggo iwak. Budayakan mendel jika kamu gabluk. Oke, karena lempar lagi. Tadi udah tak bom juga bolo. Alah nyantol kene. Tak bom lumut. Sudah tak bom lumut. Tinggal lempar lumut aja, lempar umpan. Semoga ada hasilnya. Ada suara gendongan nih Pak, lek gendongan nih Pak. Sinyal deh. Nunggu lek gendongan nih Pak juga. Woi, alah, strike bolo, strike perdana bolo, alah, ayo munggah, gadget palesannya kemen telur cah. Aduh, malah ucul. Delegek ucul Pak. Lah itu gara-gara celak anu ngurepe kamera saya malah ucul. Aduh. Orang ngewalesan iki weh, kelenturen kok. Ngerompot repot. Semane. Wis kenek cah. Segenah iki nyantol jero iki. Nang kepalesan iki asem. Rasido entuk iwak. Semane kelenturun bolos. Pakai satu juran we. Repot tok. Kelenturun. Bismillah muga-muga ora bubar iwake. Wah, berut-berut jane. Asem maneh. Taruh sini wae kok. Wis. Masih pagi lho. Udah ikan makan. Asem tak cop. Ucul kayak piye iki mau ceritane. Tapi cek nek sinyal oke. Dumbul kok. Cek gelem. Masih mau makan. Pletes. Duk. Lah. Pletes jerone yang ono ora kena. Halus sisan. Ya betul. Tak telat ke suwe tenan lho. Enggak, cuaca sing ngene wae rasah nggo parah nyeter. Genawet montene. Aja badhe sisan ngene iki ya penak tenan iki. Cuaca karepe pemancing wis ngene iki. Iwale. Oke. Sedhe kene dipangan kok. Malah ada yang tahu sih dhisik, aku mau dadak ucul ya piye mau. Kena mental sih.
ngetrik ngene alah dembul kene iki. Heeh. Oh, pedas ke. Alah ngumbul pedas ke. Pedas ke. Ngumbul mana iki? Alah. Alah, biar terus itu sebelah ngumbul kene. Leke. Iwak apa to ki? Oh, duk. Kowe. Alah. Oh, lah abang. Alah ucul meneh. Tanjir. Ternyata mana nyono iwak abangan bola. Tanjir. Ane pantesan nak ono. Tapi cilik ra apa bola kertulung nyari mau. Yang sing cewek mau genah gede mau. Beru tenan. Dhuwure nang kono mumbule kok. Alah. Alas, oh tanjir. Yo kok jaran yen iki. Alah. Sebelah iki srek pedanan tujuh arek sebelah. Wah, tanjir tenan. Dintenteni kat mau lho. Asine wis rapo ben. Kropiak sik. Yes. Kaya tower no kambangane lho. Wolong nyari seprapat kok piye ngono kok serinding wis. Lah piye mumbul tower lho lek kambangane. Lho kae mumbul neh kae. Duk empek neh. Apa neh iki? Serinding meneh tanjir jaran. Alah. Iki ngedor serinding terus mangane. Piye sak gendep sak cething engko colke kali wae iki. Ya adalah serinding terus sih. Yo. Nilane nang ndi iki? Cewetane sisukan mau terus bubar pindah spot serinding. Sak uncal-uncalane mangane mumbul terus lek. Ayo lek. Akhire entuk nilai lek. Wis sedina lho iki sing ngenteni iki. Iki dino-dino lek. Aja ngete ucul le. Alah iki dua dicekel to lek. Timbangane ucul, cekelen wae. Wah ya alhamdulillah aman. Sak tekem lek. Oh iya, wis sing nunggoni sedina lho ki bala. Video ra lek. Iya kena lho lek, tak video no. Lek hadiah kira untuk iwak e. Wah, genah sak tekem yo ra lek. Kuwi dilodok turah patut lho lek kuwi lek. Genah dilodok turah patut lho. Lodok. Wis kae genah sak tekem tenan. Sak tekem tenan bola. Wis jirit kene sekali metu nilai ya semono-mono kuwi. Sekali metu nilai lho ya yang diganggu serinding ya mbok. Ngelu diase wis yakin. Pol ngelune. Jenek tunggale ora iki. Ijik aja akeh waduh sakmene jembare kok. Wis tenang, Dek. Iwak maneh lek. Ayo lek unggah ke lek gede lek. Oh, gede tenan cah. Wah, iki genah. Turah dilodok iki, cangkeme telung nyari iki. Awas lek aman iki. Oh, yes. Nonton sih iki genah bapen iki. Asem ale. Wis putus asa lho iki mojane. Nah, putus asa iki mau. Malah entuk babon iki badalah. Nonton. Genah lodok wae, genah dilodok ini. Aman iki. Aman. Oh, bapak iki. Mantap iki bola. Amene lho. Mantap bola. Rasida muteng iki. Rasida muteng. Akhirnya bola. Wah, titik-titik detik-detik penghabisan iki. Wah. Serangan sore. Wis. Ololok wata ya esuk. Wis tenan, ora betah ya wis pedhot ngene esuk.
Ternyata kok sore wae iki. Babone mentas ah. Mantap, mantap, mantap. Iki aku kapan iki? Ya semi iki YouTuber nonton YouTube iki. Yes. Remuk. Ora kuwata iki. Info hasil akhir saya absen sekali le absen ya se nonton wah iwak tok yo ki anak mene-mene lho blok yo kilo lah mene-mene tekone iwak semene-mene bolo sak tekem sak mene-mene he biadalah sak mene-mene bolo di kabeh renek Pak tolong nyari net anjir jaran iki elek tolong nyari lemu lho tolong nyari lemu iki elek tenan lek ceng wis elek adi serasa tak sepil kamu loro genah di kabeh babon siji
Wis, sing gablok aku dhewe ndelok jaran. Lho kok. Wis lumute sakne kerep blotong wis. Hari ini wis jan piye? Oke. Wis genah hari ketenan nih, hari mengenaskan buatku Bolok. Wis ngono ya Bolok, tak info. Pokoke kene iki tok. Sekitar iki tok. Iwake gede. Sen lumutmu apik lho ya, yen lumutmu kaya nggonku ya wis wassalam wae. Kowe trimo nonton. Kaya aku mau trimo nonton. Paling sing mangan serunding. Wah, delegek tenan kok. Wis ngono. Semoga kawan-kawan mancing spot terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan waktu di spot berikutnya.